Kajinya kini kuak kamtra ya kaseng sain partai kun New Trap National Awakening Movement kenam hapdeng uba adil bad nangrum bad uba pendap saibon kala langknya yo kertong uba esron marwen uba lathep kerteng banyakun hak election jit nomik mat siteng samoy saying dorbar thuain kajala na morun keneng kusansi hak uba menta unhap banyakun no kumu kertong simen kani karai uba esron unhap banyakun no kumu kertong simen kalawan hadian kecing pentem dau returning officer badai ya kamor keneng kusansi ba di nyuta baladan kecing ujor do ba pendap saibon show CEO kejala mentah kasngi ulalum lalang yaki arkan hon bansim ya karai. Namar kejing mamla bansim rai da Delhi High Court ka Election Commission of India kala Aibor hawaru bansim ya karai halo kertong da ka baula sim ban pha ya kunno yoba eston marwen kumu kertong simet ha ka ni election jit no mat siteng samoy na maur kadeng konstitusi. Em kawai kamde kata ka bohong kata ka jing mo kata jing sosi kan ring sukmen kawai ka pas sukmen ne kalong bangalayok ne kerong sa ikini ar liang mamla hau ba ngalak pensyai roh ki ba ka ik jingwan junga kenam banile na ka kenam ka jingwan junga banile na kenam kadai be halor ka jing dawa jo je penreu mari ba edel buat peteng jong kenam la ya lenti ba la trisi tomru nak mentak unu ban snow sa ka je penreu jong no trap ban trei ka jing sisya ban keren ka jing sisya ban snow ban snap ka jing e jong ba dikata klot tanong rem ngawan sya ka kenam ban ngan apply ya ke tiket Henry ke jing dia mentang sengipat kalau ba hadin ka ta ke jing junction ke bakum ke kenam hika ya pakadon ke ta ke jing ya her jumut apa dan gini arliang mamla dia kata Henry lo ngam dolong aware tan Henry ngasu kain be bakata ke de jing ya long para beri mo ya kata long menobetkan de Henry long kata apa mentang sing sultanat kalau ba ke jingwan jo ngamta de Henry wat nak liang jong ba pamasru wat nak liang jong ba red adel ba ru mentah kila ploy kan ya sukno na dia nang ni kon sulong ba mentah ka sing kala de ka sing bakadu dia tak tahu nak liang jong aku mau returning officer imla syu ban up ya kata ka mau ban rai ti ong ba mentah ka sing ka de ka sing bakadu tak tahu la syu declare no ngaba ngan hak ile na ka di independent Henry ngakwa bat pen pau syu ba baka mensiam kenam kadon ko kadon jonga bat ngan yai yale ya kani banwan ra yang sai sen ke jinge teli apa deng kini arliang mamla kata di katong jonga ngawan caka kenam ombangan penpat ring ngawan caka kenam bangan penya teli kata di katong bat ba mdi ban stu bakla kani ke jing e ka bang ni tangi ma barobor hi ke jing ja ke jing riu jungi kamdi ke jing e ka papat parana sabar ring ka ba ma ya ke jing e kalau ka baya pa prapo kata di ba kongsan ma namar ba beli bun nangi ngim syai ngimuan cakmat bani keren ni jing sisya namar beli ba bun nangi ni perkhat ba tai baduna nga ba bian ti kata ko ka kentin ko ba pi kawan ra sya jing ya stu bakla ti nadin nang ni nga kermen ba araja arulai ka kanam kanwan ba ya kabor bat ken bun ru kinong yele nak kanam ba bun nangi bre bakwa perlo ba kibodon syai kanong rem ko pasgam banyale na kanam Henry tang na idi daw ka jinglong jingman apo ya ni kanam ya ba menta biki kloy no kon penbe ke postunat em tang si kalong ba bro arliang mamla kila yahun kila estunat ki ong ba tang sulong ba menta ka si kala de ka si ko bala kambir por kita kadaw long nakliang arur mla suban up ya ka por ti ong ba ka bahaya nga bangan feel no independent candidate Henry ka basu sultanat kalong susu ba iba arid adel bot in long bed tau nong kersan jonga hadu kasing bukun jong ni election bat nga sultanat sibun ba nak yang jumba Thomas tu ikloy banyarap yang ni election hak badai benta bopher bi don ni kita ki perlok jumi bat ila air ka assurance ba ikloy banyarap yang ni ka election tinga yi ya kani uso babaha ula sangwan ti kermen ken ba kani ka arpulai kan long kejur ku nom ta kajet riu lembak nam hi kani ka we ka bang akwa ban pensyai ba kalong ba hi tak tahu ni bengim jit ya kiseng dulu ngim jit ki kiseng ibade kiseng trai ri lejong pet menta ka jing ja jong nam nyo tang we kandidat ti we kandidat umla ban don ya ka bor ban bat ya kisembol ningkong don kenam syakni no hadian sadakawai syakni no mentangi jit sawei patu sembol utau ba ya ha berkerti dustur ni tadi pra tika sembol ke bangalet menta ka dei pra tinga kermen ru pakjek benriu kan sap kan sngoken badai ben jit ikan di ben penjob dak no armu laingot ki kandidat nak we ke parti jong ke seng rulung kamtam nak kenam saung sangut di benjob bai
kenang ba kini ki sembol ke nemlong kum ki jaka ki ba ngi hapan bujuli na kowe kapor se kowe kapor kani ki ba ki di ban sutu ba ya kani namar na kapor se kapor ngi cham jing e bon ki bre kum sutu ya kani balai ba cham jing e tang na ka daw ba ki ba kim jiet ki nong mi mat ki ban yele na ka knam ki ban job na ka knam ban yo bat ya ta ki ikhtiar em namar pi kani kowe kalong ba balai ngashim yo pra kowe kalong ba i upra ugi babe yo stai mo shaba mi pe yo khao ban be yo stai jaga jing sneu ngi be ban upra udei ta symbol jong kajai ban reu bang ngi terekam hayeng license ngi nadu men step ni penon kami upra ban pe khao apa men sngi dan kami upra Barok si sengi dan kam bat deru sembol jongka jai benrio. Tak ada long mentang asyim ini sembol kermen bau ni sembol undan jengkta nak mentang kalau ye long sem iwe apa komar kunai konsaksi. Nakaliang omelia khnam nasional not ba adil bat nongrum uloang ba walau ba stron unhap ani koni collection jin mikmat siteng samoi kumu kerteng simet penban unyai dan hasenda ba stron ba nai kecing kesan pura. Mangi brio bodon ta kejumut do kecing kli bat ni iru bodon kecing ijrai. Di nyedon nak kejuk ideologi kejuk jumut wala dangi ide independen memang ada kenam dari war kenam bodon dispute ni dan dengan nyedon dekat badi nomor kumang long kadang adon anu do banu la ki train to kri job ni habi don nak di badi irung nak keluar bandar senda apa ni por mengelak election. Nakaliang ba Thomas Pasa ubadan sakaliang ba pendap Saibon ulong ba kum ka kenhun kampat sim ya karai lakin kersan ni em yo ba esron walau lapan paupat ba mo usimet hi unai ke kersan ka pura yo te kurtong. Ya kata ka kum mangasimet an kersan enrai ba kedai pada ka kam jong babon balang buat ka parti level ngi pat yo mendiskusi kani. Mar kani ko ong mene kadika senet ka wanja. Ne wala ka taru ngi ai ke jikut bok ka ba ya iba marwen ba inpoi sekatang ba kipat ba jong ka baru kena konsumsi kin ai ka jikal sang ba purai nang ba nginyo de nong mikmat ba kham thamai ki bala si ba kila ban ra ya ka dukom sinsar khadar ka ba thamai ki bala ban long ka ban simutam ta pai ba te nakalen ka jong hi ka tang ka jikit bok mun tai ba marwen